Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV. Siyak ni Manong Joe, siyak met ni Ama, da kamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, Literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumado mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Good afternoon everyone. It's another Sunday with the 4-day duo. Siyempre, iti mabilang 26 apo, iti bulan iti Oktubre. Ket today, special day. Special day, every day special day actually. Yes,
Special day for us, ta birthday apo dagiti napapateg nga tattao ditoy aglawlaw mi my a good very good friend ayan Oliver Boraga of Pacific Star International Employment Agency Corporation. Happy birthday kabsat from the 4-day duo. Of course, birthday met apo iti may sa kadagiti nalaing nga empleyado iti munisipyo ni Engineer Jing Galiom. kung ano mga balik senen Happy birthday Jing from the 4-day duo. Siyempre kandagiti ito tumapay nga empleyados ti munisipyo. Yan. So manyaman tayo aramidam balbalakam dito nga ihanda hampay lang kading nga tatatawan pay la serrek. Ito no bigat. Yan. And of course, si Kalman, birthday meet ni Ninang Avelina Bartolome of, anong office ayan natatan? MCDO. Yan, Macdo, yan. Ano ti MCDO man? Municipal Cooperative. Yan, Cooperative Development. AGO. Office. Peace on. Kung ano, operator to tayo. Happy birthday kada kayo amin na po. Agsal celebrate ti birthday. Hami man ngayon ibagay itinagan niyo. I-text nyo lang nga po. Dito 0905-808-1259. Ikantay man ti na isang sangayan nga panganagkablaaw. Nga rod, anyaman na po tirarami din nyo. Ay ket medyo isardin nyo pa lang. Itutok yun. Iti dumungag kada kami. Tatakit panagliliw-liwa nalpasan iti makadomingo abong opubra so rogyan tayo man tayo may isang domingo iti makaliw-liwa nga domingo nga rod may isang sonata para kata kayo amin. Ay unayin ayaday tinulong usuken kararumok mantisi duduko adipen niliday na kenap nonto jakman lamay peksa tigurak anak palaus amang katpayen siyak tagbaba barong yung daanan awan pa'y asawa lakaya ko na ng matanda na kanak Jackson maramanan ti grasya ni ayan Jakat pagbasulan lukas tat ibaga Gagangay ti baru-baru nga nagbaa Di pa'y laagad dalbilang uyawan na Di pa'y akurat kay babaeng ang matikaniya siyak tagbabaa Parung yung daanan awan pa'y asawa Lakaya ko na ng madandanaga Jackson maramanan igrasya ni ayan Jakat pagbasulan lukas tat ibaga Gagangay ti baru-baru nga nagpa Di pa'y laagbed dalbilang uyawan na Di pa'y laagkurat tay babae ang madikaniya Di pa'y laagkurat tay babae ang madikaniya umano ti amin na po, siyempre pag-yaman namin iti ng sponsor iti t-shirt may tatanga guess. Yan. Guess. It's a guess. Actually, thank you so much Manang Lorelei. Yes. Talaga amat nga awatin pa ko namin. Fits as well. Kung na nga ticket, kurkata
Blessed Sunday. You look good with your shirt. Sir JM. Nice ka na. Siyempre, we look good. Yeah. Lagama. Saktong-sakto. Siya ang arod ko. Basta nakipot ko na. Kaan gusto ko na ni Bagat. Kasi tama-tama daw yung mga ganito niya. Naruam ka lang nga nalawalaw. Tibadom ko na. It's very exacto nga talaga. Bawal ti lumuumog dito eh. Aray ko. Okay, once again, thank you Manang Lorely. And kahit ko ba yung kablaawa mo mo, detay kanayon nga dumdumlaw nga pa dita kano kablaawa ni Brian Poblete of Oscaris Ramon Isabela. Brian Poblete. And syempre kadwa na mo detay frustrated mother-in-law ni Secretary Oscaris. Ay, ni Madam Adelina. Yes. Wala tao. Nga oray no hangkay nga naginar abalayan kung kunamil at tanong ka. Ko mama kung wala tanong ka. Kasta kami nga ron naging nangaw di munisipyo. And we have our first caller. Nagsapa mo, dito yung tumawag. Anong nga ito problema na? Hello? Awam mo nga ron, ba't magsao? Hello? Ikapso mo pa data microphone ay data radyo. Hello. Mati nga talaga. Nawan madinan sa nga Hello. Yes, hello. Ikapso mo pa ita radyo ta feedback. Awan, umadayo kalatatan ti radyo mo. Kamdaman ton tono ornos mo. Okay nga ron. Ayan, hello karoba, great kumantoy kadduag dito sirok ti mangga. Nga mangmangal da orkes kumanti kanta nga sirok ti pandiling from Irene Agustin and Michael Solis pasyarot mo na po ti Nero de Sugitan and hello to Antinelli Mariano at ti YouTube so na data. Hello karoba ko na. And Leia Franco, good afternoon. The best artistic drawer, talented man with a with a plus grade. Greetings from small city of California, Sacramento, USA. Kuna na belated happy birthday to Leo Franco, the October 20. Yan, 66 years old. Play happy birthday song for me. Thank you. Kuna Leo Franco. Happy birthday song kano isong sige man kantaan ta man dagiti ag birthday tata manudan. Kaduda yan. Okay, can I take birthday po? Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Avelina. Nina Avelina. Ayan. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Engineer Jingali. Oh, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, my best friend Oliver. Happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Leo Franco. Yes. Happy birthday ka na kayo. Amin. Apo, sabi ko masa agnanayon. Iti salon at tayo. Amin. Ayan, sakbeng itutuloy mi apot naman ti public service apo. Bakas magitayo dito screen. At iti nangtad dito apo iti mapukpukong ID. Yan, so lost and found. At iti apo DJ National ID. Nabiru-biru ka man bilang tanabati mo sa kanawin na Tinag. natinag mo Miss Marivic Arquero. Yan, iti middle initial nakit Bawit. Yan. Yan, iti di phone kirino. Purok 3. Lutwad, di phone kirino. No, agbirbiro ka ti item adito apo XFM mapangkalaang dito. XFM Santiago. No, saan ka tumawag ka di cellphone number da. So, once again, itinagan na Marivic Arquero. yan. No, sino man ti makamamo kanya na pakibagalatan na po. Okay, dito XFM. Okay, this time lawatan mo dito tumawag. Okay, good afternoon. Sapay lang ko matanornos nan. Hello po. Yes. Magandang hapon din po,
Idol. Yes, good afternoon. Ano meron? Ay, pabati po. Ako si Fatima Serrano po ito. Okay, Fatima of Tuwao, Cagayan. Kumusta? Mabeauty kahit galing sa pagsubok, Idol. Masaya naman na kahit papano. Anong pagsubok yan? Para bang si Emma? Ano po? Tawag dito namatay po yung papa ng partner ko, tapos namatay din yung pinsan ko. Sabay lang. Talaga lang. Medyo mabigat nga yung pagsubok. Anyway, bumati ka na. Apo. Ayan, unang-una po sa lahat, binabati po kita na, po kayong dalawa ng magwapong hapon. Ganon na din yung mga kasama ko dito, yung dalawang pamangkin ko na makukulit, si Vivian at saka si Jan Seba Ariola. Ganon na din yung lahat ng staff ng XFM at saka Samahang Walang Iwanan, Bulbulato family members and officers. Ganon na din sa nag-iisang pinaka-lalam ko na si JC Miguel. Ayan. Ingat lagi dyan. Ayan. I'll see you soon, bebe ko. Ayan. I love you. Tapos, pa-request? Sige, go ahead. Yung, ano nga po yung kantang Balse ni Tatang Isagsagot ko man kadagiti family, Miguel Kin de la Cruz family. Ayan. Yaman, Idol. Okay, thank you so much, Fatima, for calling. Ayan, that's Fatima of, ano man nga? Wow. Tuwao. Okay. And kung na dito ini sino to yan? Inang Avel, good PM sa inyong dalawa at lahat ng mga listeners nyo. Kung na. And good PM Sir June and adding ko pogi from Corazon, Krabahal, Krabahal. ni Manang Ason. Asawa ni Manong Talin. Okay. Krabahal. Ni Aquilino Lopez, Manong Aquilino. Kuna na. Ninong, pakikablawa mama ni tatay ko, it is 74th birthday na tata. Thank you, of Uy, course. happy birthday. Yes, Sir Aquilino Lopez Sr. Happy Right, birthday from Senior. your son. Aquilino mo lang. Siyempre, pada kayo tinagan. Okay. And napaya, Maria Eileen ng Isabela. Hello po. Ang umaga. Ano? Magandang umaga sa inyo na dalawa. Oh, Yan lang. yun lang. Okay. Dati kina-request ni Beautiful Sunday ni Jake Fernandez kanana. Hello Karuba, happy Sunday. Parekas man Tito Ajay. Beautiful Sunday. Okay, sakbay niyo balsin ni Tatang Arod. Akit, beautiful Sunday pa. Dapat beautiful ko na medjay. Beautiful. Beautiful. Okay, beautiful Sunday. Beautiful Sunday. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll
you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Ha, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you loved me. Oh, my, it's a beautiful day. Medyo humalamin sa delikatlo. Ipakapso na di aircon. At ang hamin, tanarwam ka nga maturog niya awan ti aircon. Kadi, manong aldawan. I guess Upat do. sa? Upat ng aldawan yan. Idi napapintas da po di kwarto na. Ay kat mas kinekaya natin maturog ijayan to be alone. Yan. Naglaawa, dati kwarto na nga barbaro. Nabalik kag basketball yung nag. Okay, we have isun sa malati timawag dati atoy 21-23. Wansa, hanggang kaman, kitantawan. Oh. Waniso. Juana, edi greetings. Yeah. Yes, it's beautiful Sunday, idol ko ni Maria Elin ng Isabela. Ayan. Ay di mo Facebook ti kwa iti Yes FM ti kita em. Ana? Yes IFM, IXFM. Naimpangal daw ko ba exciting from Plaridel Village, Santiago City. Para kas manjay kanta nga Inkaman from Ivan Lorenzo. And hello to Auntie Nelly Valiente Mariano Heron. Victoria Peralta, good afternoon po Sir Jun and Amak. Pag-greet nga po ng happy birthday kay Tita Shirley Pagulayan. More birthdays to come. Para-guess ng birthday song from Victoria Peralta and Corpus family. Ajay balse ni Tatang na iwagbagada. Yes, as requested. Damdama, bumasa ng tumanin kada kita yung napapateg nga pangablao da. Yan. For the meantime, may isa kada kita limatak apo nga sonata ti 4 day kaduwaw. The version mo iti Dance with Dance my with the father. Father. Ilocano. Idi maladagaan Genggat na addaan na tipo Agubakan ken itatang Sana isala araman ninanang Hililak genggat makadepa Sa agin inayag nga mangyuli kaniyak Panagdungo ti amag mariknak No kumalang mabalin No adapay panawen Ngayon ka magkibin Ket isala na kasabin Tay di agpatengga sa miwen Tapno may papasko Di ayat ko kiem di ilim No agririkang kininanang ko Agpahisalakan Adda guskin ni Tatang Kasta unay panangay ayon na wala Sana tumitlay baon nga agpakumbaba Duti rabiin na makaturuga Mangibatit kwarta't pagpungpungan na Kedyak im pagpagaro Apanawang na Numatag kang kukuman
sa nga Adda, apanay ang lelem kanyat, piniyat kansyuna diyan patengga, tati ayakin iliw, maipapasko amin kinka. Diyak mas balang tinumdaan, takas taong may panagib-ibit ni nanang, kararap ko kararang namit lang, nalablabes pa nagtustusan na. Subling, te amak nga inayat ni nga ng amok nga di nagtumit lapat yan, ngem apo ipatay na, amak kasalat banse ni tatang. Dardaret ni labi, matungpaltin na pa nagsubling. That ends our first set apog aruba. Agsubli kami nga rod with more songs and requests right after a few reminders. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706. Okay, we're back and still with you, katropang June and katropang John Mark. Dito lang nga po, numero 1 nga programa, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Ket ko na dito ni Kabsat Alicia Keys. A happy birthday to my late dear sister Flordelisa Lazaro Guillermo, supposed to be 60 years old on October 29th. She was the most kindest, loving, and sweet sister. Yan. Para request man nga broken souvenir para kanya kadamanan ko nga si Bibiyag Pai. Akin tayo nagawan na from Alicia Keys. Yan. Kita man lang baka dahil importante nga message na. Yeah. At mo tawag Manen. Hello. Hello po. Yeah. Buti sinakotiraman kung tawag ko. Ay, sana tuloy siya dito. Katropa, pinakapagsasabi ng kwan, marami magpaparequest nga po ako. Oh, okay. Yung kanta, yung si Sir John po, yung kwan, kanta ni Kenny Roger, tapos si JMA, yung kwan po, yung Dead of Roses. Okay. Dead of Roses. Sinabi ko na. One. Okay. Kabilina, Gahilonia ng Bastos, Alicia. Okay po. From Bagnos, Alicia. Thank Okay, welcome.
Yan, kita kanta ka nun ni Kenny. Ni Kenny mga tamo. So, Kenny Rogers. ano nga ta? Awanti greetings itan sakbay nga Dapay. Okay, go ahead. Whitey Clips, happy Sunday Idols. Can I greet a happy birthday to my cousin Henagi or Henaji and my sister Tricia May Idols. They are in Ilocano Sur. Yan. They're watching in YouTube. Yan. Thank you so much from Whitey Clips. Ano nga tagpepeso nga nagan natin Whitey Clips? Ibagang man tinagan mo magpepeso Whitey Clips. Can you tell your real name? Whitey Clips. Okay, talaga nga kasta dati aging linged iti pen name nga kunada. Nga rod as requested by our friend from Nagaponan. Bagnos Alicia. Bagnos Alicia. Here's a piece from Kenny Rogers. Bedo process ka no? Hindi kanya mo. All my life was a paper, once plain, pure and hard, till you move with your pen, changing moves now and then, till the balance was right. Then you added some music as the note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorated my life, created a world where dreams are apart. And you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. Like a rhyme with no reason in an unfinished song. There was no harmony, life meant nothing to me until you came along. And you brought us the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are apart. And you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. One somewhat. Original ba yan? Original? Bilis naman. Masyado mabilis.
trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lodged in my head. Some long gave me nightmares that she's still in my bed. As I dream about movies, they would make me and I'm dead. With a 9-run breakfast, I wake up and French kiss the morning. Watch some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe. I love the truth, what you mean to me. The truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I'd live on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is, and lay you down on a bed of roses. But I'm so far away, step that I take on my way home. I kings runs a million times, I give each night to see through this payphone. Still I run out of time, or it's hard to get through till the bird on the wire flies me back to you. I'll just close my eyes and whisper, baby, blind love is true. I wanna lay you down on a bed of roses. For tonight I'll live on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is, and lay you down on a bed of roses. Well, this hotel bar's hangover, whiskey's gone dry. The barkeeper's been screwed, and she's giving me the eye. I might have said yeah, but I lost her, I think I'd die. Ooh, yeah. I was to close your eyes, no one be thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight won't be alone, she'll know that don't mean I'm lonely. I've got nothing to prove, for it's you that I died to defend. I wanna lay you down on a bed of roses. For tonight I live on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is, and lay you
ti nagsarunong nga request iti gayam tayo pagayam tayo nga from Alicia Isabela. Yan nga subot lang ti pagnanaidan ni Kuyang Pedro Libed. Okay. I have a birthday greetings anan. Okay, nabasa ko. Ngayon, unfortunately, kami amo dito broken souvenir. Mangmangagming ng kami nga piyesa dito broken souvenir. What else? Okay, kung na pa dito text message na yung bangal daw yung kapsat, kablaawa man, ni bagat ko, nga ni Julie, nga matamang igop iti digot iti nola. Okay, nagapo kami kini Franklin, iti Buena Vista, Santiago, Agyamanak. Di namot yung bagano sino DJ ng kablaaw. Okay, we have another call from Nay Belen of Kawayan City. Hello, good afternoon, Nay Belen. Oo, bakit ngayon lang ako nakatawag kasi matagal na panahon di ako nakatawag. Ayun na nga, yun. O diba, sinagot mo din. Hindi, isa lang naman ang sasabihin ko, John. Yes, Nay Belen, go ahead. Proud na proud akong ipamalita sa inyo na ang aking nurse nakapasa tapos summa cum laude. Wow. Kailan po? Kailan? Ha? Kailan? Itong exam na naman nila itong ados. Wow, talaga naman. Nakaka-proud nga. Anong pangalan ng apo? Janel. Janel Hulgado. Janelle, ayan. Congratulations, Janelle, from your beloved Lola. I'm very happy. I'm so proud of them. All Naman. of them are very, very good. Oo naman, nagmana sa Lola. Hindi. Dumbbell ako. Sige na, yun lang po ba ang babatiin ninyo? Opo, at saka bahala na kayo kung anong magandang kanting dyan babakit. Agbabakat. O sige nga Rod. Kakantahin namin para sa iyo, Nay. Okay, thank you. Magabang ang buya. Sige po, Nay. Pahinga ng maigi. Okay, thank you so much for calling, Nay Belen of Kawayan City. Ayan, talaga amat nga iti apong nga talaga. No, apo ko ti agbalaygi talaga nga. Naragragsak pa nga iti naganak na. Kasi nga talaga ti biyag. And she's requesting for agbabakat. Awan sa may request na nga sa bali. Iso natin yung na panunod na. Iso din na panunod natin agbabakat. Kaya iso natin tiruan tayo. Okay nga Rod. Balawang tiraman. Adda, inak na sabat, bumakyat, ngem na lapsat, inismak, ket kimigma, nagtibayo, tuy kaunggak, nutila nga, tinet paudi, di pamaginawaw sexy, agtalen senti 60, lung ay na, pailat makagargari. Bumakyat nga agpaiso, napigsa pailat inababato, makaalino ipaton na, makaparuso pailat kinina. Agbabakyata, isut kun nadat kanya, uray manuy uyawen dati na meturik na, tuy marik na. Agbabakyata, puno nga agbabaketa, di dangami na mutiganas, di bakit akainayan ayat. Agbabakyata, puno nga agbabaketa, di dangami na mutiganas, di bakit akainayan ayat. Ti pumatul iti bakit, kaskala addat langit, awan sa pulang ti kinasang harakop na ken indage, ti bakit
kakainayan ayat agbabakyeta punong agbabakyeta di dangami na mutiganas di bakyet kakainayan ayat. At tiniwa mo, saya ako. Di pumatuli di bakit kaskala adat langit awan sa kulang di kinasamit arakot ng ken inagek di bakit nasingsingpet nabangbang luawan mintis nuray nukuri bet awan sa pulimit na kinagaget nagkalariro ay kunkunada nga amoy lupati angot da di bakit akaruman sa nagpaiduma tiganas na agbabakyeta unsot kunkunada kaniya uray manoy uyawendak di dameterik na uy marik na agbabakyeta punong agbabakyeta di dangami na mutiganas di bakit kakainayan ayat agbabakyeta punong agbabakyeta di dangami na mutiganas di bakit kakainayan ayat di dangami na mutiganas di bakit kainayan ayat. Yun, that's it. Medyo nalilito pa siya. Tatanagan ito nag-message. Kung ang araw ni Elfie Flores Pantaleon na imbangal daw kanyayo, manong June kanating JM, pa-shoutout man Jay Apok nga ni Crystal Pantaleon nga nilalagnat. Pa-request ko na Jay Canon Shaba. Pwede Canon Shaba. And Victor Manzano, kunana Ditoy, hello mga idol, pa-request man Jay si Siwit, Salaen Dakano, Jay Duang Ubing ni Jacob Manzano, ni Jacob kini Danny Manzano. And Corazon Carabajal, my favorite song, thank you adding June, John Mark, and adding Sir June, ang galing ko na naman. And Allen Simon, good afternoon, katropang Tito June, and Kuya John Mark, greet ko man katropa, damama ko Emeline, Matik Demandante, may dati, Al Demandante, may inang, Idot Lolita Demandante, may Kuya Almer Justin Demandante. Apo, paikantama na po Kuya John Mark yung one of this song, Kuya, ang buhay ko. Beautiful Sunday, Carmelita with sugar on my tongue. Tinutugtog ko po kasi namin ng xylophone yan sa aming school. Salamat po. Ayan. Sa kanilang school band daw, tinutugtog nila yung mga yun. Parang kado ha? Okay. Okay. Ano pa yun? Yan. Para kasi man idol jay, aldaw ang naglabas ko naman. Ni Whitey Clips tinagan ako na Kate Dayan. Yan. Radyo Chicago, USA. Ngam ni Inang na Radyo Ilocos Sur. Yan. And we have another caller. Hello, good afternoon. Hello po? Yes, good afternoon. Hello? Yes, hello. Hello po? Awan, hindi tayo nagkakarinigan. Damdaman to natatawagan, nagpatala sa Stepela. Ayan. Iti oras na po, 1:01. Ayan, iti aldaw. Katagsubli kami with more songs and requests. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, we're back and still with you, Katropang June and John Mark Apo. Dito lang po, Adda kami manon. Dito 104.9 XFM Santiago City and 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Yan, kunana dito ni Sharing Korameng. Wow, yes, it's a beautiful Sunday. And Maria Eileen ng Isabela, kunan na toy, yes, it's a beautiful Sunday, idol. And Araraman, kunan na Araraman talaga. Hello din sa aking anak dyan sa Lulutan at Bonbon. Ingat kayo dyan. Kay Nanay Openg dyan sa Baligatan. Miss you all. Salamat po. And ni Kumarik Joan Dulnuan. Hey, hi FDD, kunan na, watching from Ramon. Okay. Kat Corazon Krabahal, nalpasan ito tayo. Matibay. Greetings kumante apok ni Jairo. Lumaday nga nag-birthday to no Miyerkules. Ag-birthday no Miyerkules. Okay. Nag-birthday no Miyerkules. Kasi advance nga belated. Madi maawatan di dyan. Okay. Allen, Simon, anak ko na. Good afternoon. Isa to ni demandante. Nabasan tatayan. Hi. Oh, okay. And nalpas na ito ito tayo. Yan. Nembang malamyo po. Yan. Pasyarat man from Alberta, Canada. Yan, Calgary, Alberta, Canada. Request mo niya sa Siwit. Thank you from Morden, Penafiel. And Sheila Eldefonso. Good afternoon mga idol. Shoutout man Ken Malo. Ken Malo. Ken Malo. Manang Fe. Ayan, tugawan ti Barangay Tapol. Yeman, manatampang tagsasalad ang ano. May something harap po. Kita nga request yun.
good afternoon to our beloved Municipal Vice Mayor of the Municipality of Ramon. Our municipality, I should say, yan ni Apo Honorable Dennis John de la Cruz. He is still watching now. Yan. And mabalimot ito tumawag, Apo Vice Mayor. Tapno mga ganaka, kitay kailyan tayo, medyo mailiw taking kan. Dito timik mo, lagyan kita ang angaw mo. Okay, mabaling ka tumawag. No, okay kanyama. Dito di ako kalikaguman ang mga ganang sonata si Seaweed at dapat nagkikita ito mga pangablao ito tatay nga request na niya tagijay Manatampang. Manatampang okay. Kamon Saba nagkikita pa. Supay nga rod iti orasa po karo bagat alauna 14 ti malam. Once again kadagitay hangan nakabubuya ti Facebook ita apo ken YouTube mabaling kayo apo nga tumawag wenno ag text iti 0905-808-1259 para kadagiti pangablao yo mabaling nyo nga i-text no medyo maalangan kayo nga tumawag kung ano dito ni Franklin Castillejos nembag nga daw pa-request man dali kanta nga Kawawang Cowboy kanu kantahin niya po dito mga DJ hanga Kawawang Cowboy talagang rhinestone cowboy yan DJ original na nga sonata ano pa palong Well, berkata ada reply-am. Amen. Sino man deta? Taylor Really. Yan, pa-shout out daw sa mga pinsang kong nasa ilog ni Kapitan Dennis Cardenas. Yan, sila Feli Bangon at Eva Bangon. Kapitan T. Kalaw. Ada taman di may bagano East Wind West. East dito sa may okay. West sa may binagpapong may isa malapit sa Binavista. Okay. May isa kadagiti ko abingan ng kapitan, di ba? Siya? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Mga sir, nagasat manan nga Domingo yo, ada manan nga dumungag dito ay nagpintas nga programa yung ora ja mga abak. Basta dada ito program yo kat metlata grit ko lata minan nga dumungag dito ay Bulala Tuaw is kendita Daga Corner from Mario Ramos ti Bulala Tuaw is Cagayan Valley Yagyaman kuna na. Tuaw talaga. And Nick Antalan na yung bangal daw idol new follower nga taga-Bantog Pitines Alicia Isabela. Uy, good afternoon. And Annalyn Egaran Tadehan na yung bangal Domingoyo apo watching from the phone Quirino. Yan. So and, once again, Apo Vice Mayor Dennis John de la Cruz, no okay kanyang titumawag, ano mga ganda ka mo, dagitay kailyan tayo, please feel free via messenger or dito yung number. Damot yung number ko kanyang ta, siyempre kanay na nga tumatawag iti rescue iti. At tama lagi ko lang uli nga na-perdi DJ. Ay, pick up mo para nisan iti. Entrance mismo iti ko. Villa Diana. Villa Diana. Ball joint. Paglaki din ta si dadaan na taapot iti busy mayor tayong Dennis John talaga. Rescue 118. Ang tapay ng bigat iti si Makuro na yan. Okay, as requested, here is Come On Savan. Friend song.
Saba. Come on, Saba. Come on, Saba. Come see, come ça. Tu n'as qu'un bras derrière l'amour. Restez là, nous reste toujours. Come on, Saba. Come see, comme ça. Tu n'as qu'un bras derrière l'amour. Restez là, nous reste toujours. Holiday in Paris, Sunday afternoon, meeting a French girl, evening of one moon. So we were dancing on the music, and I was waiting for my chance. I only didn't understand her when she said in French, come on, ça va. Come see, comme ça. Tu n'as qu'un bras derrière l'amour. Restez là, nous reste toujours. Come on, ça va. Come see, comme ça. Tu n'as qu'un bras derrière l'amour. Restez là, nous reste toujours. Fell in love in Paris, didn't know what to do. Walking with my girl, rendezvous for two. I was afraid to kiss my baby, didn't know what she'd say. Drinking wine by evening in the small cafe. I asked her to kiss me, asked for something more. She didn't understand me like I didn't before. Come on, yeah. Come on, ça va. Come see, comme ça. Tu n'as qu'un bras derrière l'amour. Restez là, nous reste toujours. Come on, ça va. Come see, comme ça. Tu n'as qu'un bras derrière l'amour. Restez là, nous reste toujours. Come on, ça va. Come see, comme ça. Tu n'as qu'un bras derrière l'amour. Restez là, nous reste toujours. Come on, ça va. Come see, comme ça. Tu l'as compris derrière l'amour. Restez là, nous reste toujours. Dadangar na po, iti sunod nga na puluan, kaman sava. Ngem iti spelling na comment. Kava. Kava ko na. And nag-response ni, nag-reply ni Apo Vice Mayor. Kaya tumawag ka, no? Ayan. Excited nga mga ganti timag na. So, sita man lang yun, hindi tumawagan. Yan. For the information of Ramon yan, Apo. On the line is our beloved Vice Mayor, Honorable John de la Cruz. Hello. Yes, good Uy, afternoon. Good Apo Vice. Oh, Naimbag nga malem kada kayo, kabagis June, and idol lamak. Yes, sir. Nabayag nga di tayo nagpapatang, nagkikita. Iso garod. talaga nga makaparagsak nga mga ganta timek mo, Apo Vice. Na talaga nga mailimak mo din. Yeah. Nang runang at tiga ilian tayo dito i-Ramon ang movement ang may libak napasama iti salulat dahil busy mayor yo apo ngem yamanak iti kadagiti ka kailian gagayem ken kabagian nga nagkarkararat
no hang natuloy nga si Mina ikararwa dito bagbalik. Well, nila unay. Kat makita mi mga ay mari nami ti kinapigsam tata. So kaano iti panagsasarak tayo Apo Vice? Well, I was advised by my doctor to ginanapay isang kabasit siguro dito balay. Yeah. Siyempre lang tati trabaho, dito busy na ti balay, di kumain panit, di yan di trabaho. Yan tangay laeng, di ang kulang matamay nga trabaho, kaya pwede pinag-preside ti every session. But siguro, in 1 month time, pati pinag-preside tayo, kahit maisubli tayo, doon naging ibanag nga, kaya't nakarataran ni Apo Mayor Banong Vizcara. Of course, kahit kugaya mo tablawan ni Apo Mayor Banong Vizcara, who is sponsoring First Mayor's Cup, ano? Yeah. Tapos, naglipas na. So, congratulations kini Mayor. Dan sa makadomingo nga di kam nagkitan puro telepono kam lang. But anyway, kung nakikinig si Mayor Banong and the rest of course, sa grupo niya. Congratulations, ano, sa Mayor's Cup. Alam kong napaka-ganda ang patutunguhan nito. When makikita i-post ng arod kay mimit agaramid ti FDD saucer kung mama di ka di. Cup and saucer. Kaya kumatakno. Ada pares na. Ada maparisa na niya. Kahit Manong John, kahit ko ang lain dating agundaway nga muli po ang aking pasasalamat una sa Panginoon. Amen. Pangalawa po sa ating mga kababayan, kamag-anak at kaibigan na patuloy na nagdasal nung ako ay nasa gitna ng sabihin na natin problema ng aking kalusugan. At pepaysuji, damagidi nga, dandanihan tayo nagkikita ng simpet ni Apo Diyos. Yeah. Ay so na po iti nakamo amin. So gamyaman na kadagiti kararag ayat nga impaay dagiti kailian. So kita-kita po tayo. Babalik na po ang inyong Vice Mayor. Yeah, thanks God for that. Ay nga ron, sige, pagyamanan mi iti panangalawat mo ti tawag mi Apo Vice and see you soon. Tama at Manong John. Yes, sir. Of course. Well, sir. Okay. Okay, bye. Bye-bye, sir. And get well soon, Apo Vice Mayor John. Ayan. Okay, nangagantayo Apo iti timek ni Apo Vice Mayor John de la Cruz na pigsan Apo. Pigsa, medyo Nalay nga mang bulatawan. kaya naman nun. Iti, mang betak ti speaker no dati agsasaw isu talaga mga with full. Te ko na nagarot ide na inaramid namin nga tesen. May salangit mo day. Pregnancy test. Naaramid kanya na ti amin yung Ay. test mo na mo. Kita man lang. Sige, sagutan taman pa iti may isang sunatan ni Apo Vice. Ano tingin mo kantaan para kanya na balong. Ano ba yung kinakanta na? Islands in the Stream? Madi, nasa bali ka kay kaya na kanta. Ano man ang sabihin nila? Nadya man, kung kata birukon ta, nadya kanta. Ano tayo pa mag-ano datan? Dahil mahal kita. Dahil mahal kita. Ayan. Para kini Apo Vice, kaya na tayo successful nga Mayor's Cup ni Apo Mayor Banong Giovanni Vizcara. So nga para agaw, kwata mo iti FDD Saucer. Anong pa mag-anan? Dahil mahal kita. Dahil mahal kita. Oo, Ditoy. Ikaw lang ang aking mahal, madinsamo, di ba? Ayan o. Ni. Ayan. Okay, dito nga rod. Apo Vice. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ka ng lubos, sasambahin lagi
ito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ka ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. Okay, so nataabo nga sagsagot mo iti damang administrasyon ni Apo Mayor Giovanni Marcos Vizcaraque ni siyempre iti Vice Mayor tayo Apo nga kaungungar na ko na tayo ito talaga nga inamin lang dandaning nga talaga because of that. So nga iti amin Apo nga mapaspasamak tibek tayo ayan nagdakkel nga banag detay agkarkararag tayo lata. So agsubli kami karta pa with more songs and more requests. Kalpasan ti sa magmamano palagi. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella. Okay, we're back and still with you, katropang June and katropang John Mark Apo. Dito'y laang Adda kami manan, dito'y 104.9 XFM Santiago City, kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting and tumatawag mo ni Apo SB member Dr. Adriano Sabado. So may we have him on the line? Hello, good afternoon, Apo SB member Adriano Sabado. Okay, naka-online ako. Wow. Anya mo ti madamag dito di paar mo. Pakigit mo mamad na talo nga SK, ti Ramon. Ay kasi ka natin kung mablaaw. Ay, naka-online, ay nakakuha ako. Ewa, naka-live kan, go. Yeah. Okay, good afternoon bro. Good afternoon FDD. Sige lang, diretso lang. Okay, I just would like to congratulate one of the 3 SK of Ramon Isabela, SK John Lloyd Reparip of Bugalion Norte, SK Rowan Chan Domingo of Bugalion Proper, and SK John Lester Balyao of San Antonio for being adjudged as one of the most outstanding SK Council in the Philippines, bro. Wow, congratulations kanya da. So, anya ti prize da aside from the J Parangal? Actually, at this 2 p.m. will be the awarding. We don't know yet what place, kung ano ang rank nila in the Philippines. So I'm here for them, of course, with the municipality of Vermont. Ayan. So, where are you now? J Manila datata actually. Yeah. Novotel. Manila. Oo. Sige, congratulations kadayada. Mabalindag sa O and one of them? Yeah. Kadwa I would mismo like to. Okay, yeah. We're waiting. We're fixing ourselves to proceed to the awarding right now. Okay. Sige. We are SK Chairperson Chan Lloyd Reparip of Bugalion Norte. Yes, good afternoon Apo SK, John Lloyd, Riparip, kumablao ka man, kadagiti pata tayo nga Ilocano all over the Philippines. Naimbag na aldaw tayo amin Apo, ato'y Apo iti SK Chairperson, ti Barangay Bugalion Norte, Ramon Isabela. Hindi na kaiglas. Awak man Apo maamin nga dumdumeg iti programa yu sir. Yes, so anya ti marina iti may isang finalist para iti most outstanding SK Council of the Philippines. To be honest po, a mixture of emotion ang nararamdaman po naming tatlo ngayon because the word is so great kasi po we are among the 3 finalists from the 44,011 SK in the entire Philippines for the Philippine Award. Okay, that is yes po. Pugsa-pugsat. That is something to be proud nga talaga. So, anya dagi jay pinaka-main nga inarami dyo tapno sumbrek kayo dita salisal nga dayta. Opo. Siyempre, pagmamalaki po natin ang pagpro-promote po ng mga sangguniang kabataan as the representative of the youth, no, sa isang progresibo, etikal at transparent na paggogobyerno. Yun po ang pinanguhugutan po ng mga SK councils ng Barangay Bugalion Proper, Bugalion Norte, San Antonio at ang iba pa pong mga barangay ng or SK council ng ating pong bayan. Yun po ang isa sa mga rason kung bakit tayo ay napabilang po sa mga finalists, 30 finalists in the entire Philippines po. So, yun po ang isa sa mga ipinagmamalaki po ng ating bayan sapagkat alam natin na nagsisimula ang mga kabataan sa pagpro-promote po ng progressive governance. Siyempre ngayon, hindi natin maiiwasan
na mayroon po tayong mga issues surrounding corruption. Yes, Yun po nanggagaling yung amin pong advocacies at pagsisimula po ng ethical at transparent and accountable na paggogobyerno po. Yan, talaga nakakatuwa naman kasi ang inyong advocacy is transparency in the government. Yan. Dapat talaga transparent ang lahat. Kaya yung mga may kasalanan, amutay latan, niya ti aramidin to'y kanyatan. Anyway, from the 4-decade duo, Ditoy 104.9 XS from Santiago City. Congratulations, kanyayo nga talo. Sabi ko mata, si kayo ti mapili nga outstanding among the Manoy, itinabati pa yung finalist? 30 po. 30 finalist. Ayan. Anyway, considered kayo nga nangabakan kasi nagado kayo nga contest makisalisal dita. So once again, congratulations, Balong. Maraming salamat po sa protekto. And syempre maraming salamat po sa atin pong napakabait na Honorable Adriano Sabado. So with the Local Chief Executive of Vermont, the Honorable Giovanni Adda. Maraming salamat po. Okay, that's it. Thank you so much. Ayan talaga mo tayo nga nagmayat. Iti aramidin di kita kailyan tayo. So, something to be proud of. Isang oras nga ikan concentrate ko mo tayo. Garamid iti ko. Well, nga matandanagan na kini Sir Adriano. Yeah. Sino man nga driver nan? Oh my God. Okay, i-text mo man kanya abo SB member the driver mo dito ka di makiin-ino na lata. Kilagpasan nati kanto. Amen. J. Manila. Okay, pa-shoutout man kadagiti bimisita kini Nanay Bayaw. Kuna na ni Joseph. Wan, agtarap kabatuan nagyaman kadagiti talo nga doctors ni Nanay, Dr. Dakiwag, Dr. Agustin, ken Dr. Angeles kendi digiti nurses ti IUDMC. Ano ti IUDMC to tayo? Isabela United Doctors Medical Medical. Clinic. Yan. Talaga. Oh, agpalain ka po, anting. Ano orasan? It's 1:44 in the afternoon and you are still with your katropang June. And Katropang John Mark. Yan. Here only at 104.9. Na may paspasor ta yung English ni Apo SB Adriano. Okay. Okay. Yan. 104.9 XFM Santiago City and 95.7 Okay. FM Tuguegarao. Dr. Giano Parkenga. I realize the best part of love is to thin as lies, and I don't care for much, but I'm not letting go. I believe there's too much to believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. You know you can't fool me. I've been loving you too long. It started so easy. You want to carry on. Carry on. Lost in love and I don't know much. Was I thinking aloud? I fell out of touch, but I'm back on my feet. And eager to be what you wanted. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. You know you can't fool me. I've been loving you too long. It started so easy. You want to carry on. Carry on. Lost in love and I don't know much. Was I thinking aloud and I felt
It's 1:48 in the afternoon and you're still with your katropang June and JM. Paulit-ulit dito po. Tabir-birokik pa lang DJ. May messages. Okay. So, Apo, di pala, DJ Santiago, DJ Manila iso na, di pala gimatang tatisipak na ni Dr. Adriano. sipap. Sipap, okay. Yan, naimbanggal daw mga idol. Have a blessed and beautiful Sunday from Elizabeth Zimmerman and Case June Rempilio. Good PM mga idol. Pergas man jay Kotong Titaltalon. Gyaman. And Ramil Solaya. Hello idol. Naimbanggal Domingo yo. Kahit ko kablawan. Ti Family Guillermo. Lalo kiniinang ko nga nagpintas. Pergas ko tayo nagpintas ka nating. Para kiniinang ko nga aglut-luto ti inabraw. Di namin bagan na kiniinang na Ramil Solayaw. Mga inabraw mo ta. Okay, thanks for the love and prayer kanana ni Sir Oliver. Thank you so much for watching. Yan, and happy birthday once again from the 4-decade duo. Kano ka ngumay to Isabela? Okay. Ara di pa lang, Minela? Hindi ka mo actually. Masyarat po mga katropa from Pagrangayan. Kablaog man tinayang daw. Nilolok Abring Gomez nga agil ilot ti Pagrangayan. Tricia Pearl Gomez Domondo ang tinagan na. And Frank Yanos, good afternoon. Isabella Ilocanos, yan, XFM Radio number 1. Great Kuman, San Jose Rojas, Isabella watching from Bacara, Ilocos Norte, and Boyet Gahes. Pasyarat na ganyan Gahes family. Kanana. Lucy Sison. Ayan, pabati sa aming mga ka-CDF ng Barangay Kalaokan. Soba po ngayon ng aming barangay. Ayan. State of the barangay address? Siguro Soba. Parakas naman po ng Keep on Loving You ni Renz Berano from Darren Gundan. Shout out ko na kina po kapitan nga nagwapo. Walang iba si Kapitan Quintin Javier Romero from Lucy Season iti Kalaokan, Santiago. Lumlum-tagan Daytoy kukuk anamarda Agnon Di ut-ut na kumut ko ko Agtut-tutu tagtut-tutu Tuy kuku na masuk-suk to Agdardara Kapno nga tagpanaglaing na What can I do? What can I do? Naging peksyon to'y ramay ko Manicurista malayo kayo Ipulong kayo kinirafi tulfo My love, natay kansa Nakakanyak sa ato yan. Lumlum-tagan, tilaw-law na To'y ramay ko awan buyana Aray ko. Marag-rag-rag te kukunan What can I do? What can I do? Naging peksyon to'y ramay ko Manicurista malayo kayo Ipulong kayo kini Rafi Tulfo My love, natay kansa Lumitlitam tilaw-law na To'y ramay ko awan buyana
Marag-rag-rag ti kukunan. Marag-rag-rag ti kukunan. Marag-rag-rag ti kukunan. Okay. Naimbag ang malam mga idol pa kantaman Manong June kinading JM kasoy ti biag ti Amerika agyaman ti adu God bless you always from Ni Ronald, kung magtatrabaho, ano, maglibot. mo pero ko ordinagan na. Basta kas jaya, di naman pagka tinagan na. Anyway, good afternoon. Yan, sino man na dyan nga nag-text ako. Yan, hello mga idol, pa-shoutout man lahat ng taga San Jose, San Mariano, Isabela, Arcas Kajay, Kusko. Salamat po. Watching from KSA and Shai San Libed siguro ito. Blessed Sunday everyone. Hello sa may tatay Pedro Libed. Kusko. Apo. Pa-shoutout po sa mga kasama ko dito sa Barangay Quezon from Jocelyn Fajardo Ruiz. Okay, dito nga sunata po, mayroon ni Mat kadagiti amin nga OFW, saglalo dito Hong Kong apo, iso tinag-inspire, kanya may apo nga mangisurat, ano tawag ito yan, version dito nga kanta, so instead of saying kiss me in the morning, kuskus ta iso ti ubrada kano di abroad at kuskus ta kano apo iti sahig onidoro tights and everything. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaadal, di mi pawit amin na kwartan, taday ken nagrigatam, laingin mi diyak benta, tay eksakto agastuenda, tagpapaimas kupaenda, santo agbanbanog ka, agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdudududududud met na break time, agaw awir ti aso all the time, kanayon paya parkagan ni Lola, nukas tanga kangalika, ang imagan na anas kalat ka darling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdududududud met na break time, di dapay sumbat ang tawag piman, samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranod pati chismosan, no di da maikan na irurumenda kantulan. Tiag package met kitliklikam, tamaki na bang ni katugangan, nasya at no kwarta emlatan, tay kang runaan lang ti magatang, kontrolem lang itiag pautang, kadagiti mapagtalkan, kang runaan na agsingsingpet ka, agkararagkaken kwa na, agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdududududud men no break time, agaw awir ti aso all the time, kanayon paya parkagan ni Lola, nukas tanga kanalika, ang imagan anus kalat na darling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdududududud met na break time, di dapay sumbat ang tawag piman, samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan pati chismosan, no di da maikanay irurumenda kantulan, no di da
Nagsubli kami po with more songs and the dedications. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Nalito lang. Okay, agsubsubli, nagkitipagayam nyo, and kadoylat po, dagito'y kakataraki, Manong June, and kanakan John Mark Pastor, dito lang po numero ng programa, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City, 95.7 XFM Tuguegarao City, yan, and maragsakan kami, na makapasbasa kami, iti comment, no tawag, mas messages, apo, dito parte ti kagayan, yan, siyempre, worldwide tanakat adayo apo dagitoy agbibuhay ti Facebook and YouTube maragsakan kami launay. Okay nga rod, once again kadagitay kaya na message apo dita parte City Cagayan 0905-808-1259 apo iti numero mi ditoy mabalin kayo ag text anytime when tumawag kayo. Yes. Yes. Ana ket ni kon ni ating Adela Tubera Banadero nakahabol na kung ano mo ito, di ba? And Corazon Crabahal OFW, shout out Hong Kong, when padak nga DH Hong Kong, awa ng Diyos, nakalpas ti anak. Kitain nyo maan. Talaga ang mga kastang. Talo aditi kailangan mo tayo kata anyo kaya nga tustusan. Ano kastang nga nagingin na ti tuition da ti anak. Yan, kablawak man na po ti Tabliago family. Iti Pilar, Ilagan. Nagyaman na po from Reggie Tabliago. And Josephine Prieto, watching from Baluarte, Santiago City, Isabela. And Parques Manjita, dita din nam from Annalyn Otanes. And naimbangal daw kanya yami dito studio. Kablawak man, di kakadwa ka po nga madama palang ag-change oil, Tilogan, dito'y Lulutan, Ilagan City. Kaskada Chris Ney, Ken Roderick, Rolando Jr., Ken Tabliago family, thank you. And ni Elizabeth Zimmerman, nag-request iti Philippine Geography. Dakkel pa nagyaman ko na. Nagbasulak tayo naramid kumet amin pagra
pagragsakan ngeman yat insubad mo sinaktamlaeng to'y pusok di mo inilalan na pudno nga ayat ko karin kanya inka tinalikodan martir a pusok na ikalang anya ba iti serbina nasamit alangen-langen tang awan amo nakabasulakyan ka Ditaden na awan nagbasulak kay naramid kumet amin a pagragsakan ngamanyat insawad mo sinagtamlaeng to'y puso di mo inilala na punong nga ayat ko kanim kaniyak ingka tinalikodan martir a puso na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangin-langin ta awan amok anak ka basulakyan ka ditaden na awan nagbasulak tain pa ay ko amin akabaalag ditaden na awan nagbasulak sikat ng perdi ng waswas kini ayat ng keltay kadagiti arapaan Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city that is known from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add 3 islands more,
Mindoro, Marinduquero, Milon, then down to Visayan shore, famous with sugar, coconut and corn. Ay, Cebu, Mactan, Mandawi. Ay, Bohol, Samar, Leyte. Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. And now let's go to the land of promise, the land of Mindanao. Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayam, De Oro, Iligan, Osamis, and the three provinces of Davao. Davao, Solo Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Solo, Tawi-Tawi. Ay, Philippines has a great history. Manila is the capital city. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Halos di kay labindong sapap sa kinatindong bani sa nataligintun. Ugat suray kasuri namunin bayi mawag basi di ka magayadi. Manatampang amit tampang inuntanan sa ulo ni namit tundong manaubab kainupap inuntanan sa profiling namin ikaw manatampang nambay ka mga daw kasobra ikinagkatawin nung tapikin sa FB halos buong na pagkaraw nan sa pulo na Muslim nan sa baba na Bugalin nan sa pulo Paginugo at nan sa baba na Galapot kikanya bingulay bisuri bitan nagkailig ka sa baba kapila mo bitanda maningkip sa babo abinda kang sa abang likan na bibingkam musang di pamasa sa pulo na binala sa balan na Angel sa pulo na Muslim sa baba na Satan sa pulo na Islam sa balang munafik manati mamahok manapumangkara manatampang amit tampang inuntanan sa ulo ni namit tundong manaubab ainapag inuntanan sa profiling namin ikaw manatampang sana all na naman isan sana all na na Muslim sana all nagpapansin sana all na di kayan tabi-tabi sa minggol laloan kaya nagwebigabib di pantaloan ang basta ka ng buman binsuri basta si kapay nakakadiri bala-bala matating kami kataw upakaili sa siksi na bimbusaw ang bagi-bagi ni tan-i matumaan bato-bato sa langit kinamihantanon manatampang amit tampang inuntanan sa ulo ni namit tungtung manaubab ainapag inuntanan sa profiling namin ikaw manatampang one more time nambay fika mga daw kasobra ikinagkatawin ng tapikin sa FB halos buong na pagkaraw nan sa pulo na Muslim nan sa baba na Bugalin nan sa pulo Paginugo at nan sa baba na Galapot kikanya bingulay bitsuri bitan nagkailig ka sa baba kapilabot bitan lang manikim sa babo abinda kang sa abang alikan na bibingkam musang di mamasa sa pulo na binala sa bala na Angel sa pulo na Muslim sa baba na Satan sa pulo na Islam sa mula munafik manati mamahok manabumagkanon manatampang
lang ta. Kaya ta super enjoy mo ti. Tampang! Original lang yun, di ba? Dati eko na. Tampang! Okay, that song was brought to you by our good friend Pacific Star International Employment Agency Corporation. Kita po abroad. Just visit their offices po dito sa Santiago, at amon yung Tuguegarao, Dapat dapat Alicia, Legazpi City, and dapat may Manila. Yeah, of course, the main office na di Malate. Once again, Pacific Star International Employment Agency Corporation. Sarakin nyo lang amo dito Facebook. Kanda jay patalasas mi dito YouTube. Makita yung met every time. So, iti rinam ko ta medyo, pwede mo sabihin mo? Pacific Star International Employment Agency. Yan, naunay. So, pero kinyo lang po yung Facebook na, when i-message na kami apo, tulungan na kayo. Amumi, nga aduti matultulungan na apo, kadagidikit na nga pumintas tibiyag na. Of course, hangag pa udi ma, dagitay pagayam tayo. We have Kabsat Ronald and Kathy Cabal, Salvador Avilo, Hawaii. Daniel and Lisa Cabal of Hawaii. Josephine Cabal, of course. We have Charity Lianes of Porterville, California. Lorely Valdoria of California. Yes, we have Perry and Marisol Totok of California. And Rainier's Private Resort. Ayan, located in San Sebastian Ramon Isabela, Batog Iti, San Sebastian Integrated School. Sa Rainier's Private Resort. And of course, Dr. Adriano Sabado. Nilda De Leon. Ayan, Nilda De Leon. Yeah. Saan ba? Ayan, nandito. Yeah, okay. Thank you so Larine, much. Mrs. Larina, Miss Larina Flores. Of Yan, Quebec, of Quebec, Canada. Kita po na kita sponsor. CJ of Baguio City. Ano makalagip na lang talaga kita. Okay. Kada kita hamping Felix Viceriales Paintings and Company. Okay. Ay kita hamping po nakasala at imati gundawa yun na po. Ibatan nyo da kita igaman yung kalderon. Margarita, no me subas tan arriba, que las horas en el árbol no duran toda la vida. From the distance I can see you, as you sit there by a window, I can see your pretty blue eyes shining like she little Linda. Ay que lástima, mira, de vera Margarita, que llorando está. Ay que lástima, mira, de vera Margarita, que llorando está. Love your shirts ko na ni Sister Marieta Meneses. Thank you so much, Manang Lorely Baldoria, and for this guest set. Come on, get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance el tacuachillo. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero no eres para hacerme chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Amigas. Hermanas. Margarita, no me subas tan arriba, que las horas en el árbol no duran toda la vida.
Grazie. 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 Yan. Okay. Ulitek, hindi nga naawatan din bagta tayo nga pinpintasin unay ni Sister Marieta Meneses iti Bado. Bado ta. So thank you so much, sister. And this shirt actually is donated. Donated man. Siyempre, pasarabo mi kini manang Laurel Valdaria of California. California. As you can see, is the guest. Ano yung guest nga brand? There. Here. Yan, okay. Si guest. Okay. Guest. Ore no medyo nakipot, no? Guest ito takna ka talaga. Sakto lang. Sakto lang kanya, no kitaan, pero siya nga men naruha DJ Medyo loose. Loose kanya, wan. Ating ikas lang nga, pirmi nga, mga arako plata kanya, so nga medyo Ay, malalangan. ata. Wen. Ayan. Okay. Yan lang, Mat. So, napay, di kayo mo kantaan balong. At dapat nga nakasala nga pagbakot. Nagkita ka man di makaparagutayak. Napartak, nga balse. Man, kumutikot-ikot. Ako, dito medyo narigat pa iti kantaan. Ay, da nag-request ganito tayo ko, nagpintas kan ading. Oh, really? Wala da. Sige man, lagi pa manusin, no? Nagpintas kan ading. Napintas mo lang suna. Okay. Whatever. Ramil Solayaw. Ayan. Nagganas na nabiyag musika ading ay mabuy-buya. Dago sa mabang aran kaunggan daytoy rin na. Ngamin tapintas mo awan pang ipadaan. Isog mang kayaw daytoy marik-rik na. Dayta nga is-isan mo ay puno ang makabiyan. Kaslali mo no, takalid mo, akurso nada. Takutis mo kasya, porsela at pangyari ka. Sikat sabong, murmuray daytoy mata. Nagpintas ka mo ading aglalong musikat kong is-isem. Nagpintas ka mo ading ipatay ko taapagbinging isem. Nagganas na biyag musika ading tay mabuy-buya. Dago sa mabang aran kaunggan daytoy riknak. Ngamin tapintas mo awan pang ipadaan. Isip mong kayaw daytoy marik-rik na. Dayta nga is-isan mo ay puno ang makabiyan. Kaslali mo no, takalid mo, akurso nada. Takutis mo kasya, porsela at pangyari ka. Sikat sabong, murmuray daytoy mata. Nagpintas kan o ading aglalong musikat kong is-isem. Nagpintas kan o ading ipatay ko taapagbinging isem. Nagpintas kan o ading aglalong musikat kong is-isem. Nagpintas kan o ading ipatay ko taapagbinging isem. That's a special request. Kaya kata tinag-chat ko na dito Hello kuyang and amak pakablao man ni Mamak Dani, Auntie Miming, ken Auntie Nati, ken amin nga kakabsat ko, ken agitay agakagwapo nga kakaanakak. Okay, greetings coming from ading Betty Padillo Gahes of di ka mo no, ano di Italy to yan Yan mo. Yan, okay, I guess it's Italy yan. Amin ka nga mama na kini Auntie
Mamak Dani, Auntie Juan, Lolo Miming, Dani. ni Inang, ni Katugangak, yan. Tuloy kasinsin ni Bagat, dato ay ni Betty Padillo Gahes. Yan. Napay. So the time now is 2 minutes before 2:30. Yan. 28 minutes. And so, agpatalasas kami. And when we come back, dito na po tayo mauting nga paset ti programa. So, orayin na kami. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Okay, welcome po. Iti moding nga paset. 30 minutes. Last 30 minutes of our program, and you're still with Katropang June. And Katropang John Dito Mark. ang apo numero 1 programa Adda kami Manen worldwide. Dito 104.9 XFM Santiago City. Ken 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Exciting. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But she left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees. Help me please, teacher love. La da 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 da. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, back home to me. Bring her back home to me. Bring her back home to me.
Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na ayag kintayen Itudog day ikidan na pa'y nga uray la makalwa kasta ni bakit awan pintuyan na aglalo no tay orasen panaginan na kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti kanot imas na bigat pa'y laing agsasarak ka manen ditututen ipisok mo talapayag imimasam ti agkuro-kuri-kuren inutim nga iserik sampus pusi-pusen alwad ang laing tadikan tukit agtulen no umaldawin tabuok mo matiap apirasen isagsaga na mong tama-tama pa kuri-kuranen abot iti mata nga tuken babang iyat-iyat ken ka alwad ang laing tadikan tukit agpulseken kumuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti-kuti mas na ayag kintayen no itudok day ikidan na pa'y nga uray la makalwa kasta ni bakit awan pintuyan na aglalo no tay orasen panaginan na kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti kanot imas na no iti Rabiin sa palimin manantikar karawaen atay banag na iti mga ramid ket agas sa walaen alin itaya mong targen kan akuri-kuren alwad ang laeng tadikan tukit agsikugen kumuti-kuti-ko kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na ayag kintayen no itudok day ikidin na pa'y nga uray la makalwa kasta ni bakit awan pintuyan na aglalo no tay orasen panaginan na kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti kanot imas na kumuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na ayag kintayen no itudok day ikidan na pa'y nga uray la makalwa kasta ni bakit awan pintuyan na aglalo no tay orasen panaginan na kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti kanot imas na kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti kanot imas na okay, ulitin mo lang amo, day public service ito tay. At apo, tinang isubli, wino nang na sarakan da nga ID apo, national ID, dito'y nga-insurrender na siguro, dito istasyon may, agnagan iti Marivic Arquero, ayan, nga taga Purok 3, Litwad, Defon Quirino, ayan, sa Timakin Bagay apo, Litwad, Lutwad. Defon Quirino, Barangay Lutwad. babasi kami di sura na. Okay, ati kasi ako ni national ID. Isong ano yan, mamang apamoy dito yung kabsat tayo ay Mana po kita kadagiti taga Difon. pakibagay lang nga po. So, dati tawag manan, barbaring no. Pedro Libed. Toy. Man. Okay, kuyang Hello, Sir
Jun. Yes. Naglaingat ka. Naimbag nga malam. Kan hagi sandi, kinyayo nga duwa. Domingo ka dito ta. Uwi na, sir. Jun, Indian Mark. Sige nga Rod, kumablawakan ko yang. Mga tamin kablawang gaman iti nagasat ka na parabor nga malam mo. At malumyo nga duwa. Kastamot kada kayon di sa buong staff iti XFM naman lapas na. Kablawa garo iti gagayam iti radio. Kablawa man iti apok iti Biskaya ni Cheyenne Milibid, Saisan Livid, and Raquel Levid, and also Badingag Banglo, Camilo Choco, and Johnny Asuncion. Ang kasama ni Vergie Abelino, kablawang ka kinimbag ng Malumyo, amin nga Gagayem, warlamas na kang runa na nagiti Gagayem dito ay Barangay Rizal, Sir John and John Mark. Yes, man. Grupi sa klatan na Sir John iti kanta na Sirok ti Pandiling. Sirok? Sagot ko kita ay Gagayem nga taga-Canadian nga diyan ka magtago. Sige nga Rod Kuya. Thank you so much for calling. Thank you, Sir John. Thank you. Okay, Sirok ti Pandiling. Nagtarakit bukis mo, nagtaer ti takder mo, nagdakkel tamasas mo, borboran pa'y barukong mo. Kabot-buteng day talanam, pati tirong apandakalis yan. No nagnakan ti kaaduan, talyawan datapus turan. Kaaduan pababai arapa abda katerabii day tama cho abagin ka ay ayuda apermi nyaman yan akiktot mi tilaing mo anang pili sinarak mo tay babae anang pirdit kinalalaki sino ti pandiling kinalalaking nakatuling aglabagin at kupin agaw awir kapay ti ubin agplansya ken agsagat agpisok ken agdengdeng daytat naganap mo iti kapipiling adu kanot pinaspasangit mo inararam sang pinanawa Adda pa'y tinagsamal na mati nga ikalaysan aring na baykat na talisan inalampay aninang anyatata tirupam nakasarak sunat na baknang sino ipandiling kinalalaking nakaduling aglabang kinakupin agaw awir kapay ti ubin agplansya kinasagat agpisok kinagdengdeng daytag naganap mo iti kapipiling nagmayat abuyaen tabagin pa'y ti agpalengke agugas tinanganan ken nagsibog ti masmasetas at damit tay makibarbartek kangin kelat nga agtaray ka at daytan ti tudo tasalapay kumabasada sino ti pandiling kinalalaking nakaduling aglabagin at kupin agaw awir kapay ti ubin agplansya ken agsagat agpisok ken agdengdeng daytat naganap mo iti kapipiling sino ti
ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabagin at kupin, agaw awir kapay ti ubin. Agplansya ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytag naghanap mo, iti kapipilin. Daytag naghanap mo, iti kapipilin. Daytag naghanap mo, iti kapipilin. Okay, kita man balong baka dapat jay hanta na basa dita nga pangablaaw. Yan, thank you so much mananti pananglinglingayo kada kami. God bless you both, sirs, and more power. Kulala. Wow. Okay, second to And the good last. afternoon po mga lords from Angelita, Fontanilla, and good afternoon boys from Tristan, Gulay. Far across the blue water lives an old German's daughter by the banks of the old river Rhine, where I loved her and left her, but I can't forget her, 'cause I miss my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, look up towards the heavens each night when the stars start to shine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. When my memories wander away over yonder to the sweetheart that I left behind, in a moment of glory, a face comes before me, the face of my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, walk down by the river, pretend that your hands holding mine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Ayan, so nagtamanin na po, hintay pa nagsisina. So it's 6 more minutes before 3 in the afternoon, and pagyaman namin po iti panangkadwayo mo at kada kami for the manipod alas 12 hanggang alas 3. So be with us again next Sunday, same time 12 to 3. Dito lang nga po numero ng programa Adda kami manan iti frequency 104.9 XFM Santiago City, Ken 95.7 XFM Tuguegarao City. Yan. So next time nga po, barabaling Adda pa ayam tayon, courtesy of a very good friend of mine, of course the Pacific Star International and Rainier's Private Resort. Yan. Kat itid mi nga rin ti mauding nga sunata. When can mauding nga kablaaw nga basaan. Shout out po sa aming Kapitana Mary Ann Ignacio from Benito Saliben, Barangay Nakalma from Angelita Fontanilla, and John Vin
Good afternoon po, pabati po mga anak ko na nagpapahinga, sina Ryzen at Johnson. Wow, Ryzen and Jensen. Ryzen and Johnson. Yun na naman? No, pang-ending, da kaya mo kantain. Wala naman. Baka da kaya mo kansunan. Ano kaya? Go ahead. Please feel free to choose. Sa kada tagat nagmayang aming pamakada nga sunata. Wala. Sige. Okay, pamakada nga sunata. That iti closing song tan in every gig. Yan. Because we believe much that love will keep us together. Kung anang orod ni sino ni Kim, ni Kim Atienza? Eman. Dajay nagpukaw apo because of depression, mental health. Advocate the mental health actually, but then she loses her mind. And again, iti ko na love is much stronger than hatred. Nagmay na jay pamakata na nga sa interview ni Tony Gonzaga. And permi nga nagdaldalanan na and she end up like that. Kumbaga sayang nagiging pa nang proper na iti bagbagi na dinalat tagayam na kayanan. So let's stop bullying. Dakil nga banag nga may nagpeso deta panangoy uyaw tayo iti pada tayo nga tattao aglalo no Dito mo ti marikrek nada po. Prangka launa yan ti parang perdi tayo sango i-post mo pa iti Facebook and everything. That's not good. Okay, let us keep love. Ayan. Iko. Love will keep us together. Why? Think of me, babe, whenever some sweet talking girl comes along, singing a song. Don't mess around, you just gotta be strong. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. You belong to me now. Ain't gonna set you free now. When those girls start hanging around, talking me down, here with your heart and you won't hear a sound. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever. Young and beautiful, but someday your looks will be gone. When the others turn you on, you'll be turning you on. I will be there to share forever. Love will keep us together. I said it before and I'll say it again. While others pretend I need you now and I need you then. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever. Whatever. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever. Bye-bye, everyone. Thank you so much. Bye-bye.